Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hapoh near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Tang nado ka khat khandai tarik ubnaya yong arjar arpuai hado menta ka sngi ka phra tarik ujemmang kata tang Hapoh Taïew kiladon hado saupusan ngut kibre kibelayo ya ka jingpang COVID-19 ha Nongpoh urang ba snong jong ka Nongpoh uba Sylvester Minsong ulama ham ya kipat ba ba kidai ban pikir bah bat ban bot bait bot renti ya ki kendon jong ka tenat ka koi ka khia khnang ban la ban yada na ka jingpor state jong ka klam jingpang COVID-19 nagleng ka daw wasnong din bang wilayah siyang meeting ukarke mtakasni ni laay ka jeng mana kabating nagawanta kin paiba ng song bang kadto confirm ya kini pa jong baro ilongyeng bakin soha bakin manusia ikun isti lagi bakin ni lumar soha akong gani kapor nang bangin lagi yang depan bat ka baar kolong bang nagleng ka daw wasnong ni tentu bang kerpat ya baro kinong song dukan ba siya bakin late sana sawar kamtam jang kasnong Nongpoh sa po Asam bagi day ban tip siya yung darwasnong but yung kibalik siya kisnong yung kiya sa ka bar ng kumigalya anda kailangan pun one file gilin tip yung ikasnong ka bang inyo bagin thai ki bagin le bonang tang siya bakin po siya kasnong ini ini kadang kasnong nila ya Asam ni berwat tip bagi kun buat di phone number dulu tambangi nilayo Andre phone pun bersuca dengan awal tiket begitu di Arngodo begitu ang ba ikon dia di TV am sana udan sana uyu kaya keju koporo ini basa lang bat uru wen apa ning kiro ulang atos tibia kaya mentahi kasi narayo sa civil hospital